Dr. Mukul Sangma Kirtong All India Trinamool Congress Ubayakun na Artli constituency kata ka Tikrikilla bar ka Songsak udang tam ha Songsak constituency ha kabulayo an 2000 laispa khandai po vote daga batam yunihim di shira na ke NPP ublayo an 2000 laispa khalai vote both part so champion R Sangma na ka sang Indian National Congress ublayo 6000 repupra vote Kadba Tikrikilla constituency par Dr. Mukul Sangma udangwan balai hakaba udang yo 2000 praspa andripupra vote hakaba udang syatam ho Jimmy D Sangma kertong ke NPP ublayo 10000 praspa sanpunyo vote baru barangwan baar ude urahinat barchung na kaseng BJP ubarang yo 9000 sanspa pra vote